Omwaka ogu Radio West neja kuza emyaka 26 y'obuheereza bwayo mu kinihiro ky'omwaka ogu ekyesirwe mirankwongyere kandi abantu enkunza Radio West nibeyongyera okugishagika. Kabeho John orikwenda entebe y'obwa chairman w'entebe ya Katana habwa district ya Ntungamo n'omwe ahabahaye ente okushagika ekinihiro. Omwami Kabeho John kandi oyesimbira hantebe ya Katano ya Ntungamo district ahabwa kutukuretera ente y'ekinihiro ente mpango. Radio West kujaguza emyaka 26 nyenda kumwebaza umwizina ry'abantu bantungamo district ahabwa rukundeje ya Radio West kandi arukarabira mu kusima program zitu zinaka kwate na ntunguka nkoko yabishoborera ombigambo bi nyenda kwebaza mwami Kabeho John ahabwa rukunde yayo siratwinire kandi umwizina ry'abanyantungamo we bari munonga kandi ntukushabira mukame byorumu abikorebere kandi akukwere mu mugisha. Amina. Tukuza ku celebratinga ikimyaka 26 ahabo enshonga nyingi nyowe nkiri omwana muto noshangu nkande nkomu nkandi mu secondary kandi head boy wa Alliance School niyo radio yo kubanza eyinagire mu nkagambiramu ogunasimo obuheereza bwa Radio West hamwe n'okwegyesa abantu ebyentunguka. Omuringo nigwe gumwe abashukusa kwitaje ryambara nabo bahaye ente bwoya okwasa Radio West okurisa abantu aha kinihiro mirankwongyere. Amazina babanyeta Arnold bakunowe ingabinjo bakumanka ba at TV West ninga sho Radio West ntugishagika abo kugira ngo twaregana nayo netuyamba mbintu byo kumarketinga kufuna ba members na no kureba ngo twakwatagana abo kuba bwiro bwinjo no shanga abantu abukura Radio West nabo ba members bitu ye barigenda kusima shuku sako kandi na mnonga branch je yambara yatwasa ente yitu y'ekinihiro mirankwongyere kandi nkakamanyiso karukunda kuba tuserebinire Radio West akubo serebinire Radio West hamwe na TV West mwe tukujaguza emyaka 26 nyenda kubasima aho umuganda kuba twereza kushiriza ehuru yitu yo kurisa abahurikiza na fans bitu. Echamuheru ni manyisa ba memba bitu mwagireba ente twajugura ebirabira na mukaga byo kwa mushanjo mu kinihiro mirankwongyere. So ninyeta ba members bitu kurugo mu different branches ababugamba abantunga mu Nyamukana abachabya abanyihanga Kabwohe na Nyakarama. Byo kiriyaho kamusime Dano Ruhembo yesimbira habwa meya bwa Mbarara City nawe ahireyo muganda okwasa Radio West. Embaga ya Radio West yabura umwaka erikumanywa nk'ekinihiro omwaka ogwesirwe kinihiro mirankwongyere kandi kija kuba hahizo bariho rwa mukaga ebirabira na mukaga okwezi kwa mushanju omwaka ogwo mu kishayika kyeka nangwena hati njirero politics konkara shara mu kinihiro kihereze ki ente nangweni yeje iragiranta ina kwasa mwene nyeta abantu mwene abanyambarra okucara munonga mbarra sita abantu abakumpagera mwe birabira na mukaga nzoka twarigiro mu karuru ko bwameya bwambara site kandi ora butware nka musime Dano Ruhembo ngo turabe celebrating a victory yanje omukinihire cyo ko nzoka twahereze kutira karuru rero mutakaferwa mwena kwizo mukinihiro kandi no kushemerwa obuhanguzi bitu mwebare munono ahabwa TV West ndi era akiza.